take a job me go mishala taban guy. And anyone don't they disagree commander shalat taban. Manyam taban guy by president right queer economic cluster. Gen take a power, take authority, midi along. So Michi taban guy chedejek. Can president start become yadit? What about ordinary citizen? Tell power, tell like influence. They get put yourself became yadit. One thing, me shalat George, a tabanding guy. A genetic sure to pen yo dekajek can a president self became yadit. Sure to pen yo dekajek. Shalat direct. The way Kakigo de country there move forward and quirky president there de Rakaneka. Miramishit ke tabanding guy laro pin kajo jek can kirme yadit, take a sure to kuja block. They can know there is something. Don't they allow internal political instability to ki there la situation ngak noam ke gagang to talk jan party in a moment muraika mo kirme yadit. So last year no take a right mishalat with the shalgame self ke yadit take jogo no nena. You cannot be appointed mekan your homework mekan jalat mekan homework du kan jalat so charge dem en kwan ke charge dem en much a position, a political bureau. Chala George and Kirmi Yadit. So, Medekul Waken ideal no nana. Which Kajuba, me Jin Querla to especially call a quanware. A take on one to bed, chicken kalonko dong they can kalat. Native one can rundia, let's say rundiality, Guikon or dong, Riken Kirmi Yadit. And lakon ka bel ka do badan na ko kon president self became yadi do badan la de ne ka la ka jega no ka ba bukan war bukan ko na ka ken steni ke ka contest ne ten content in war ticketing tinating one came mixed reaction after hearing this message maybe ka by president Tabande guy reaction amona Ramishit ke jem la kwer midit. Mishi ku jeng ne jen. Ke president self became yadit. Penetin kokena kon tel ngu tintel positioning ko ramla by president. You are president already. Jen kwer. Menyo dodi. Tirik tidit. Tisi kon ka ngechiketin. Te kur ter kan ka kan kwarti ka tin pinyin winemi. So menen yename, you know, pangaje me charwach me la jo mon we chete karon ne ka pai ngwane da ne je ne jo ke unit state no me cha jo ke kire no wer no she plan che dal ko no dar blu jo ke Christmas dar lu ka unit state you know gwaze dan me che lu jok che me cha ling no cha jo ti jang tong mi gwaze dan jo tin te je ke kwi dak me char no te ke rien me chalar mi be nyok mo kwa re mai ke je gwaze me Michel Ranja $1 chine per week by ya remind ke je nyoko ka kwar mi don chi do shelar mi shodo London ba ji nyoko jugne no jene me dan shelar tabande ga ya te je no ngum to ka Dr. Machar yana jogo Dr. Machar che dur she duir ta yen jeni yen Dr. Machar ano ta yen mal jeni yana point Dr. Machar karwada Jara michit ke kirim yadin michit dure ye durbo ngoda ba de jene yen de ngoda de kan jakap de kir de je dil yen bo sher man cha dag man char cha yen jere ma chara nga mi cha de yen michit dur che la de je yen so shi kon nen bone ene chular no che wetel mala rek mal jaten cha yen dag ma char ko wade ameni mi cha je luk no ba ko do ngaje no jentele mu tele je dur So na mo jene dane che wala keste ni jane ni me che we ki unto state. Lunde jok me che lunjok che ben kut self kim yadit president de ko jena vice president mi che ben che nyoko nyur che roch. And then me che kam report che o jegen wine mi ko ne tong mi wa we doine loy nat pinyen o we telerek we telekor cha yene Dr. Machar te ram rin me cha yen
so dar ma char badil tigungu ba je dil yen ka dwara taban den gai me che lunjok no chi ro kene kir che report chi to before that kan kon wen yam chan me dan chi to ke 2015 2016 ke kwita ban den gai chan jamen malad ma taban den gai me dan me chi ke we ke juba ke 2015 ke jen peace agreement dan ya tan kam Dr. Machar kene kir na me cha namo me cha jalat me cha mala mo cha jalat sugari ujien ken ke chere ne konte la we ken yam ke ki malka che wen taban de ngai che wen an lol gat kot ken ne kwan ko kien so ken ne ko lat kamal ke peace ambassador that time me che chu bare wiki juba then ci dag ma char ci we ken de dem ci ke kitur ku dang diok ci ka agreement da ne chata jen kan ka paga so from there ke 2016 ci korero do tok me korero tok ta dag ma char charge push out te jen rai which yoro da bar kan ga te ko ne te gwazamo ci ke tabande ga ken ne te kon te ke kel ken ga jen ci ke remain gwada ci ke remain then so what happened then ci ke decision you can make chati jana jon ramdana yermala nga Dr. Machar ntabandengai then from there tabandengai cha kwanya langu la vice president mukole de tena tama position nan teten mukole de tena tama ya kwanya la first vice president ka gwanga ka gwa Dr. Machar men me Dr. Machar che we che utene karunda ngaro ke 2018 to peace agreement ko kwala de ne michal ke revitalize peace agreement cha ko nyom tangeja mukol taka mala tena tama mi yarka men tama kir mi yadit kane to kon tikel keja you taban to chuaran kir mi yadit from there ta da ma char chaleli chapu jaw chaje joj cherten chelerwe jana more ano chu taban de ngai chu dak pinga dak ma char ti ka kume SPLAIO you taban de ngai chu dot KSPLA IG KSPLA maji jen gwadan dit right now ko chala gwante Dr. Machar nan yu te ker ken kir mi yadit balune jogwad me ka wanten ko ne chala chirman dan len ko ne lad jano reng macharam jaram dan de yen ka dwara dan chitwok ko chin wer waya mi shigin yen ka kume SSPDF ka wi yara du ka nasir ka penal nin chago jano chireng machar che dur che du cha che kan wo manage kwara ala ne tin konti la de ni SPLA yo cha che kan wo chicken involved jen do dan yen ka so from return e ku return ka into state and tabandengai what happened kebre wiki juba ngumi cha lele cha tabandengai cha detain but cha detain kujeje and ora mi cha detain ya changa and then from there ko logo jeno dong ba kir ba nga jeno che we jek you know che bit he play cool la larke ki che ro pal pin che bit je gu jeno ane be kir mi yadit be ben den che to ko mo gor war gane cha application ngwan che ka gor ka kir mi yadit no hena gor jano baw ka unit state ba Christmas do jo latin lo der we ka pai war we dan ke 2025 what happened wa chale terga dial ken ka chup ke cha ga jakko they were not approved ke reported an channel then mi korgo to ka bim nam gwa dan chala ro cha 200 people de ne tin kana ne rekonde la juwich gwa dan ci gore to tan cha ka crossfire ke cha ka nak ne kudang ro ke report dan chala de ken then cha sermon lat ke juba ta taban de ngai achol ajo berberoi ni ka ye gadan ci to ka bim nom karwe ngar min state area ko ne ko yuntu state kene kontin wunyin kana karwe ngar min state area ka bim nom ta jo no berberoi bumna bulan madan situation madan le roda de ko la shire mi pel kana je sometime mi shu guji tade no ci taban de ngai dan a shewe an gwadan cha cholten ci ga nyur cha cholo no right ne thub ne right lat ma dan de lar reaction dan de thub ka de ka dan ci to ka bim nam ya lat ina jogo no en telele tit that number 1 ko lar je no en ano she kir prison kir she jogo long no de ne right ko de situation to you state kama yom de je real kan wo china chicken de nyen yo ko dan de ja kaption ko ore de changa je no te ka ngwan to be kor be kana to jen cha kan war gana kan ko loch jene cha de bel kwen cha gakra aranga prison self ke me yadit a jene almost a year 1 year tele
kana mi jikona kim ya di chumen tam so nanaja rami chit ke taban denga cha gagrar but kana goro belat ko ila la da gwada cha choltene ko bel keje ko ila na truth so reality come out men changa jeno kwa blame ko goro jeno kan ba ka jen ke tut ka kan real ko ken la ji unit state wena ka jen bm top and ana kule la governor ka unit state ano so mi chit raja mo cha tuogo ta dakka social media kelio jang dial chikanen cha wache vice president cha tuok cha jelat ano rami mo mela vice president mela kwer medit jen find the kana kwer kan ka minje ka pedial ka vice president ne do wan ga geno don to la kana jik all the time because ram vice president ram president kana vice president ko ken de kan jik always ala the daily activity de ga deal to close along kam ne ken ko de ko wan de kan ko lat mete ga reng melel kan de kan to solve together but he and dana you talk then taban de ngai kene ko kene don kene berar tame cha gagrar cha gul diten cha ga yen che war gan to mo gor ka ko tera mi ka self game yadi then je war gan gor ya gor kir dai tele me be then from there we talk cha chol che chu lat che chu bon pelrar che me kon dia lingane taban de ngai che la do te ke chuer te cha ja gagrar te che goro de ka rach kene president self game yadit ko wajen take influence me di long ke nga ke kir me yadit so kin mi yadi ba don kana ngajeno ci tabanda nga che warga che jogor mu we keje ko jen me chela do de security situation te ka wuji mi de jera la ka chela do ne ba cha kwar cha no go jel kan de ka kulo jal de kan kulo ra ken ken so na mo cha jelok so jen situation dan to ka kume kin mi yadi de na mone so ramishi ka tabanda nga mi pen ke o dere jen dere we ka te ka the same party ke la mo kalin ka rodian so there's something there mekaniben ka ba margwa dia ben shirka me chamar tema kaje ka chela do no chikarin gulling re part ka gwa dana ro ikitin so kwar churian trust churian ling you know ka ku ro dian tagrar we mean that tela mo gwa mo to re wiki juba ka kan kwad reality na me je report and yen dengan me kamna le roda so right now ka mende ko la ka jak so me jikir me yadi do chelun jok kalune jok ka South Africa gwala che weten dulwal you know ka che we chi ga ra ku inquiry ki election lunde jok ano tian ka wa chi president self ke me yadi changulel che woni kwar dan la governor dung unit state reg biem top reason wo je jengu agenda the issue right kono kwiden tama ko dan chi to ka biem nom so that's the reason why we keje and then cha ramo mo mi Nuer na gane cha jenung okay when mun twil ajaram dan cha no to la kwer jaram dan e ja wude shalke galwa me ja ko nakaje dio ja ga unit state ke ga mayom somewhere there ngai kono me tarol me targe je ram dan e chiran che parade you know gadang one or gadang di then ya garam che wang dwe ta che nek george ke fire squad la lat ke so namo arig michela region right now cha nyong je queen ka jen boti gari pon ngani cha la United Nation ano jen chen vol ko be civilian be kana cha la do de United Nation cha nyoko mo kwa je sanction bo a United Nation Treasury Department ne kon European o jen ram me jen te under criminal investigation and would shall come ki would pay kwan right kono kwide me shall ngwen min twel waja ram kelbo mu gor ken teme right kone ko jana wachen vol ko nagangan naganet kon da civilian ka jan cha nyong ye kwen yoka kirmi yadi jen kwala wede kirmi yadi da she gorden wa daga shenga lor ke daga shenga kwa that is why wo je wude me ko no wude me ne jen ta dan le rode teme so ne me jen na gorde nyodie there are things to beg back to talk we kijuba the cha explain a kwan werin content jeg bedden jen shalinga tabande ngai and no jen kana men je kana kirmi yadit for very long time reason chicken jiga je jen ta dan ngai kono no there is something there ala kir chena chega ngete ni mo kir no chena din contin la kwarn wari chega ngat even this guy shalkeme lolgat kot cha gagrar already you know kwala pai mo ka position recently ka gwade da ne che wuje shalka me lunga shuk che dak ke che yet ke GSP la yo kana sharp jen do dan kwala mo position ta me dan ya jo jin you no dan yo work a kir me yadit but right now kid is using them ne the teacher and they jen bo we the den chang me dan che jen lol gat ko che wen we jana je so wen jen ka dornga wen jen ka dor kir me yadit so jen na no ga je wene
so ko kuje mo tilat ko runen tama ka be be so one example in chalinga ne taban de ngai cha no go jena cha no go weni so kaka dip party ka kele mo so na me agenda na go di nyakon kelen ban nyu jigri podo den bi ataga mal bye